Poštovani gledaoci, dobar dan, dobrodošli u drugo ovogodišnje izdanje emisije Sat. Kao i prošli put, na samom početku, srećni vam svi praznici. Biće ovo još jedna specijalna emisija i to sa dobrim razlogom. Naime, u protekloj godini emisija Sat sprovela je najveći broj istraživanja, ispitivanja, testova koji je ikada sprovela u svojoj istoriji. To je ono što mi smatramo da je obeležilo našu 2018. godinu i na što smo posebno ponosni. Današnja emisija praktično biće zbir odlomaka iz naših najboljih testova kakvi nikada nisu izvedeni na malim ekranima u Srbiji. Evo, pogledajte na samom početku šta vas to očekuje u današnjoj emisiji. Da ćete uživati u današnjoj emisiji, a ono od čega krećemo na samom početku jeste nešto što je naša redakcija izvela prva u Evropi i to čak 2 puta. Naime, organizovali smo prvi test koji se zove 24 časa on-road, off-road. Dakle, neprekidno smo vozili automobil tokom 24 časa, ali jedan deo kilometraže na asfaltu, a drugi izvan njega, odnosno na terenskom poligonu. Dakle, kao vrhunsko ispitivanje jednog SUV modela. Pri čemu oba puta je to bilo u takozvanom međunarodnom okruženju sa gostima iz inostranstva. Testirali smo Sangyong Tivoli i Dacia Duster. Pa evo, pogledajte kako je to izgledalo za vreme testa Dacia Duster. Od samog početka testa sa nama su i mehaničari koje je Renault Nissan poslao da dežuraju za svaki slučaj. Do sada nisu imali posla i taman kada su se pitali šta će sledeće da rade kad pročitaju sve časopise i završe fudbalski turnir, iskrsao je prvi problem. Posle tačno 8 sati vožnje i pređenih 436 km, otkazali su brisači. Ne gasim, evo, sad kad sam sišao s asfalta, htio sam da pošpicam. Dobro, a gasi brisači isto ne radi? Ne radi brisači, to cijelo vrijeme su radili, ovo su upali. Kao da su bez struje, ne reaguju ni na šta. Lampica upozorenja sija, ali sve deluje u redu. Svi osigurači su takođe ispravni. Naprosto nema naznake šta je problem. Gubimo dobrih 5 minuta u istraživanju uzroka. Rešenje? Krajnje neočekivano. Isključili smo motor i ponovo ga uključili i sve je ponovo proradilo. Sa zebnjom u srcu nastavljamo dalje kroz noć. Da li je ovo početak naših problema sa kvarovima? Jutro je svanulo, a pred samo jutro počeo je da pada sneg. Pogledajte kako veje, koliko su velike pahulje, a sa njim zajedno i vidite koliko jako duva vetar. Praktično ne mogu da stojim i da gledam u kameru. Ovo čini našu vožnju još težom i bit će mnogo sporije na terenskom poligonu, ali na kraju krajeva ovo sve čini zajedno test realnijim, jer je Dacia Duster tokom ovih 24 časa prošla sva 4 godišnja doba. Involved in both. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uspeli smo! 24 časa, 1371 kilometar. Duster je izdržao sve. Prvi put 24 časa on-road, off-road. Hvala momci, hvala puno.
ali mnogo više od testova automobila u prošloj godini mnogo veću pažnju privukla su ispitivanje raznih proizvoda i uređaja. Recimo, prvi smo organizovali uporedni test brisača. Također, prvi smo uporedili i kompresore za vazduh da vidimo koji najbrže duvaju gume i koji su najpouzdaniji. Također, uporedili smo i sredstva za povećanje trakcije, da vidimo koji lanci na snegu najbolje ubrzavaju, a koji najbolje koče. Ono što smo također poredili jesu registarske tablice. Recimo, izmjerili smo da li stare tablice toliko gube retrorefleksiju da moraju da se zamene novim kako to propisi nalažu. Inače, kad smo već kod propisa, merili smo tačne osobine kompleta prve pomoći kojima je istekao rok. I tu smo također proverili da li zakon zaista s pravom traži da zamenimo komplete kada im istekne taj rok koji je napisan na kutiji. Inače, kada već pomenjemo zakon, bavili smo se čak u 2 navrata zimskim gumama. Odnosno, uporedili smo letnje i zimske u letnjim uslovima, da vidimo šta zimske gume ne mogu leti, kako na vrućini, ali tako i na mokrom kolovozu. Ali smo organizovali ispitivanje tvrdoće guma, da proverimo da li se letnje gume na niskim temperaturama zaista stvrdnjavaju kao što mnogi pričaju i da li su zaista nebezbedne pri temperaturama nižim od 7 stepeni Celzijusa. U svakom slučaju, evo 3 testa na koje smo zaista posebno ponosni. Ako je aparat za točenje TNG-a naštelovan ili pokvaren, to je relativno lako utvrditi. Dakle, ne može se uraditi jednostavno, a da to niko ne vidi. Također vidjeli ste da ako je ovdje sve ispravno, plovak isključuje multiventil i ne može se napuni više od 80% boce. Dakle, ne može stane više goriva, a da ne postoji nešto ovdje što je problem. I upravo zato pričamo sa serviserom, odnosno sa čovekom koji svaki dan i ugrađuje ovo i održava, da vidimo šta je to što može ipak da utiče da ovdje stane više goriva na bilo koji način. Prvo je glavno pitanje, ako ovdje imam 50 litara deklarisane zapremine, proizvođač šta tačno navodi u dokumentaciji koliko ovdje sme da stane najviše goriva? Proizvođač tačno navodi da 80% može da stane, to je 40 litara u ovom slučaju. To piše u dokumentima i to je Tako je, to nedvosmisleno. prateća dokumentacija i oni stoje iza toga. I kako onda može da stane više od toga? Dakle, od 50-80% je 40 litara, kako onda stanu 42 ili 43? Recimo, ako vozilo stoji na nagibu, recimo ako je jedna strana nagnuta, znači plovak automatski tečnost ga diže gore. Ajde probamo kako to izgleda. Znači, nama je sad multiventil ovo isključio malo pre i ništa više ne ulazi. On sada stoji ravno tu. Evo da vidimo da li će tu da se nešto desi. Puštamo vodu i... Može. Evo, puštamo točenje gasa. I evo ga, on ga ubacuje sada. I dok se plovak ponovo ne digne na novu vrednost, ulazit će više, a to je više od 80%. Tako je, on može dobiti veću vrednost. Nazad, kada se sve izravna, evo ga, on se isključio. On je isključio, tako je. I sad je stalo više od 40. Tako je, sada imamo koju litru više, zavisi koje vreme je to bilo. Dakle, ako je auto recimo na pumpi na uzbrdici ili ako je rezervoar ugrađen pod pogrešnim uglom, ovo može da se desi. Tako je. Znači, to su osnovne stvari. Koje su stvari, koji su bitne jako tu? Ako je rezervoar, znači, pod pogrešnim uglom ugrađeno, to će doći od ovoga, znači podići će se plovak gore i možemo da prepunimo, to je da stane više nego što je deklarisano. Također, pri ugradnji, ovaj multiventil ima znači svoj plovak. To je izvađeni multiventil, dobro. Imate ovdje jednu šipku plovka koja se pri ugradnji, znači nestručnoj ugradnji ili bilo kako, može iskriviti. Samim tim dobijamo istu stvar kao ovdje. Plovak ne zatvara određeno vreme, nego u višem nivou i samim tim mi možemo doći do prepunjavanja. I onda se stalno događa prepunjavanje. Tako je, i onda mi mislimo da nama tu više staje nego što bi trebalo. Kao što vidite, multiventil je izvađen napolje i sada ćemo sipati TNG kroz njega da vidimo da li važi ona legenda da može da se probije i da ulazi onda TNG nekontrolisano. Milane, da li multiventil sme da pušta tečni naftni gas čak i kada je zatvoren? Sme, Mladene, da pušta tečni naftni gas i to nije neispravnost. Zapravo to je propisano pravilnikom koji uređuju ovu oblast. Dozvoljena količina koju on sme da propusti, da kažem, je pola litra u minuti. To je maksimalna vrednost. Da vidimo kako to izgleda, možemo da se pomerimo ovdje. Puštamo TNG da teče. Zatvaramo. Zatvore multiventil. Aha, evo ga. Evo ta količina koja ukapava u rezervar, to je ta količina o kojoj smo malo pre pričali i rekli... Tih pola litra minuta. Tako je, pola litra minuta. Ali to neće teći dugo jer točilac mora da isključi. Tako je, točilac je već bio dužan da isključi i da raskači vozilo sa točilnog mesta. Možemo da isključimo sad da više ne teče. I dalje smo na Mašinskom fakultetu. Dok ste vi gledali priloge, nekoliko užad je već testirano i imamo prve rezultate. Sa nama je gospodin Branislav Jovanović koji će vam reći da li je i jedno uže izdržalo više od 1,6 tona. Da li je jedno uže nadmašilo granicu koju smo im postavili u centru navaka? Jeste. Jedno izdržalo silu koja odgovara masi 1280 kg i drugo izdržalo silu koja odgovara masi 2060 kg. Dakle, dva imamo koje su dobra. Evo ovdje je
na probnom stolu sledeće uže, da vidimo šta će sa njim biti. Možemo zatežemo, već je na 280 kg zategnuto, imamo koliko će izdržati dalje. I evo ga, preko tonu i 600, dakle ovo uže može da se iskoristi u realnoj upotrebi, dakle više od 1600 kg je sada njemu i još uvek nije puklo, a kao što vidite sila nastavlja da raste dalje. Gotovo je. Koji je rezultat da vidimo ovde? Maksimalni... Oko 2,5. Znači 2,5 tone. Da vidimo kako izgleda to što se sad desilo. Evo ga ovde. Gde je puklo? Aha. A s druge strane je puklo. Što je? Evo ga. Znači praktično je ova se alka otkačila. Uže izdržalo ono je celo, evo ga. Ali alka kojom se kači za automobil, ona se raspala. Kako je bilo sa drugima? Gde su ostalo žetpucalo? Na sredini negde? Uglavnom, znači, ispitivanja su pokazala da na samim mestima vezivanjima alke i užedi tu se dešavalo do prsnuća. Dakle, samo uže možda i izdrži više, ali ovaj spoj nije dobar. Kakvi su drugi rezultati? Vidimo ovde tabelo, dakle, imamo sada već 3 koje su izdržala preko tonu 600. Do sada šta smo još dobili sa ostalim? Imamo jednu masu od 345 kg, 632, 825, 780. Dakle, sve su to rezultati koji su ispod one granice, odnosno ta užad ne bi izdržala realnu upotrebu koju su mi simulirali u centru nauke. Momci, završena je vožnja. Došlo vreme da vidimo rezultate. Nadam se da ste okej, da se dobro osjećate. Čeka vas prevoz do kuće, nećete sami voziti, ne brinite. A nama je ostalo da rezimiramo šta smo sve danas dobili kao rezultate u ovom specijalnom testu. Ono što možemo odmah da kažemo jeste da kada je pažnja vozača usmerena samo na jednu stvar, simulator za reflekcije, koordinaciju pokreta ili onaj simulator sa okretom upravljača, tu su rezultati više manje ujednačeni, nema neke bitne razlike. Ali, kada dođemo od toga da pažnja jeste podeljena, da vozač mora da gleda i levo i desno i da prati instrumente i da prati onu lampu na instrumentabli, onda se stvari bitno menjaju. Za početak, kada su naši vozači seli, prvi put se seli sa stazom koju smo postavili napolju, bili su relativno spori, iako su bili potpuno trezni. U sledećem pokušaju, kada su bili samo malo pripiti, bili su čak i brži, jer su naučili stazu, videli su o čemu se radi. Međutim, tada već počinje ono što mnogi ne razumeju da je opasno, ne osjećaju, a zapravo je veoma opasno. Naime, u takvom stanju kada je samo 0,2 ili 0,3 promila, uglavnom niko ne osjeća nikakve posledice, ali evo, kao što pokazuje naš eksperiment, vreme reakcije se produžava. Kod mlađeg vozača vreme reakcije je bilo duže u takvom stanju 18%, a kod starijeg 36%. Ostale karakteristike su bile uglavnom ujednačene, i pažnje i brzine, sve to bilo u redu, ali vreme reakcije je polako sve duže i duže. Kada su još malo popili, onda se vidi druge posljedice. Prvo, vreme po krugu je poraslo za 7, odnosno 10%. Dakle, sporije su vozili. Jednako su opažali stvari, osim one velike i jarke lampe ispred sebe. Jer se vreme reakcije kod jednog i drugog drastično produžilo. Kod mlađeg vozača vreme reakcije je skoro duplo duže, 90% u odnosu na trenutak kada je bio trezan. Kod starijeg čak preko 300%, 3 puta duže je bilo vreme reakcije kada je malo više popio, jer na kraju krajeva ne može da prati istovremeno sve stvari oko sebe. A sami možete zamisliti šta bi se desilo nekome ko ovako s polja izgleda sasvim u redu, za okolina ne može da kaže da je pripit, ko se osjeća sasvim u redu i svesno seda za upravljač, jer on ne vidi ništa loše. A vreme reakcije mu je 3 puta duže. Dakle, kolika je to opasnost koja čeka sve nas koji se nalazimo na putu. I upravo to je ono što je najopasnije, upravo to je ono čega treba da se čuvate, jer mnogi pod utiskom da mogu da voze, sedaju za upravljač i ugrožavaju sve nas u ostalo saobraćaju, ne shvatajući da oni tada reaguju mnogo sporije. Pri čemu ovi rezultati su čak i nešto bolji nego oni koje smo pre dosta godina ovde imali na istom ovakvom testu u centru nauke. Dakle, tada su bili mnogo dramatičniji, ali i ovi su već dovoljni za upozorenje. Dakle, vreme reakcije pri 0,5 promila je 2, odnosno 3 puta duže nego kada ste trezni. I to je bilo naravno kod ovih naših dobrovoljaca, kod svakog je to individualno pitanje kako bi se odnosilo na njega, ali svakako je, kao što ste videli, dramatični. Naša je poruka sada i zaovek,
nemojte da vozite i da pijete. Nikada. Mnogi kažu da je najupečatljivija emisija u našoj prošloj godini bila ona u kojoj smo okupili najstarije vozače u Srbiji. Dakle, one koji su stariji od 85 godina, koji imaju vozačko dozvolo i još uvek aktivno voze. Među njima bilo onih koji čak imaju više od 90 godina. Njihove priče su zaista bile fenomenalne. Međutim, kada govorimo o okupljanju naših gledalaca i učešću emisiji, ono na što smo mi posebno ponosni jeste specijalna emisija sa srpskim konstruktorima automobila, koji smo pokazali sve one koji su u Srbiji prepravljali ili čak pravili potpuno nova vozila. Ovo ovde vozilo je kopija američkog trajka, poznatijeg kao T-Rex. Pogoni ga motor od motocikla koji može biti od 150 konjskih snaga pa naviše. Dobio sam inspiraciju tako što sam vidio da originalni američki koštao oko $60.000, što je po meni apsurdno i pomalo bezobrazno, i tako smo odlučili ja i Ćale da uradimo ovu repliku što vernije originalu i dobili smo slične performanse u pogledu upravljivosti, brzine, kočenja. Iskoristili smo sve gotove delove što se tiče prednjeg vešanja, kočnica, pa i samog dizajna je veoma sličan i ako ne identičan, da kažem, u nekim pogledima identičan u milimetru. I kako ide? Dakle, fenomenalno. Toliko sam se dobro zabavio, dakle, kao da sam vozio moju Formulu Predator. Zapravo, i jedno i drugo jeste u osnovi motocikla, ali toliko puno prijanja na prednjoj osovini, toliko hrabre ulaske u krivinu, to skoro nisam vidio. Danas sve što sam vozio, ovo je ubedljivo najzabavnije. Ovo je ručno rađeni tricikl od Ford Škorpiona motor sa automatskim menjačem. Kočnice su sva tri točka u isto vreme koče, nije kao na automobilu je. Oklopi su znači od pur pene sa metalnom konstrukcijom, specijalni efekti farbanja. Autolimar sam po zanimanju, 15 godina već radim taj posao, tako da zadnjih 5 godina kad imam vremena posvećujem svu pažnju njemu da se to završi. Registraciju nadam se da ću završiti uz pomoć Agencije za bezbednost saobraćaja. Svaka ti čast. Ovo je nešto najluđe što sam ikada vozio. Takva moć, takva snaga, tako fenomenalan osjećaj. Nisam ovo nikad vidio. Ti si pretpostavljam gledao neki drugi tricikl pa si pravio ovo. Ja sam gledao, ali ništa slično ovome meni na ideju nije se ni svidjelo, ni došlo na ideju. Znači da se odlučio napraviš svoje, da bude baš po tvojoj volji. Po moje zamisli. Kako se ti saznao to treba da izgleda baš ovako? Dakle, ovi uglovi, ovo sve, nemoguće da se tu iz prve sve pogodi. Ne, znači imao sam dosta prepravki, znači od prvog starta pravljenja, od zadnjih amortizera, znači do prednje viljuške. Sve si pravio sam? Da, sve na kočnice su od auta, amortizeri, farovi, znači štop lampe, što se tiče znači rama, oklopa, moj ručni rad, sve. Bezbednost u saobraćaju je nezaobilazni deo naše emisije, pa smo i u toj oblasti organizovali prošle godine čitav niz ispitivanja i testova. Recimo, kočili smo na rizli, na ovim sitnim kamenčićima, da bi upozorili putare da moraju da čiste puteve, jer je put kočenja automobila koji koči sa samo 2 točka na rizli zapravo mnogo duže nego koči samo na suvom putu. Također, kočili smo na mokrom lišću, jer lišće se puteva niko ne čisti, a retko ko zna da kada točkovi se nađu na takvoj podlozi, automobil se zaustavlja skoro kao da je na ledu. Međutim, ono na što smo zaista ponosni jeste naša specijalna emisija u kojoj smo pokazali prava i obaveze vozača i pešaka na pešačkom prelazu. Da bismo to uradili, ovdje u centru Navak ofarbali smo kompletan pešački prelaz, dovezli gomilu automobila, gomilu gostiju, 16 ljudi realizovalo tu emisiju da bismo odgonetnuli šta su tačno prava i obaveze na pešačkom prelazu. Međutim, u toj oblasti najviše reakcije u prošle godine izazvala je naša specijalna emisija u kojoj smo analizirali prava i obaveze u kružnom toku. Pa evo, pogledajte odlomak iz te emisije.
Na Slaviji postoji problem upravo ovih linija koje sam pomenuo. Kada ljudi žele da se uključe u kružni tok, oni dolaze do ovde i nisu sasvim sigurni tako koga treba da propuste, koga ne, da li mogu da se uključe odmah ovako ili moraju da se uključe odmah ovako. Ajde različimo prvo uključivanje. Dakle, kako da vozila smeju da uđe u kružni tok pod uslovom da ovde nema nikoga? Pod uslovom da tu nema nikoga, isto kao što smo malo prepričali, to je ovako uključenje ili uključenje sa praktično dva menjanja saobraćajne trake. Znači, ako nema nikoga, onda je dozvoljeno i ovo. Da. Ako dolazimo do isključivanja sa kružnog toka, ova dva vozila žele da se isključe, opet imamo dve trake. Da li to znači da tada vozila smeju da urade praktično svako da uđe u svoju traku? S tim što vozač crvenog vozila mora da se uveri da ovde iza ovoga u spoljnoj traci nema neko ko će slučajno nastaviti kretanje pravo. Dakle, ako bi se desilo ovako ovo, onda je kriv ko? Vozač crvenog vozila zato što je vršio menjanje saobraćajne trake, a da se nije uverio da to može izvršiti bez opasnosti po drugi učesnik saobraćaja. Dakle, u kružnom toku nije obavezno za ono ko hoće napraviti ceo krug da se prestroji levo pa još levo, znači on sme spoljnim krugom napraviti ceo krug ako želi. Ne postoji odredba zakona koja bi mu to branila. Pa čemu onda služi još te dve druge trake? Služe da se poveća kapacitet raskrsnice, odnosno da više vozila može fizički da prođe kroz raskrsnicu, jer sa ovako velikim brojem prilaza i intenzitetom saobraćaja koji ulazi u raskrsnicu, kada bi bila samo jedna saobraćajna traka, jednostavno ne bi bilo izvodljivo uopšte da ta vozila prođu kroz raskrsnicu. Da bi se povećao kapacitet, oni koji su projektovali kružni tok, dodali su i dve ove trake za javni prevoz. Evo imamo jedan autobus, imamo i kamion koji simulira tramvaj, pošto tramvaj, nažalost, nismo našli. Recimo da je ovo tramvaj. I dakle, ova dva vozila imaju kakav odnos sa svima koji se nalaze u kružnom toku? Imaju prednost u odnosu na vozila koja napuštaju kružni tok. Dakle, ovi moraju da sačekaju da javni prevoz prođe. A istovremeno, zbog saobraćajnog znaka koji postoji na svakom prilazu, imaju prednost i u odnosu na vozila koja prilaze kružnom toku. Ova da vozila moraju da sačekaju dok javni prevoz ne obavi svoj i tek onda smeju da priđu. Jasno. Po pravilu, u kružnom toku na prilazu raskrsnici u ovoj spoljnoj traci bude vozilo koje se isključuje i to ostavlja dovoljno vremena vozačima da se ovde uključe. Upravo ovo vozilo, iako se kreću iza, kada ovo vozilo uspori, ona po pravilu prelaze u ovu drugu i to bi bio neki idealan način kretanja kroz kružni tok. Dakle, u ovom slučaju opet govorimo o propuštanju kao da se uključimo na široki bulevar. Dakle, ako ova vozila mogu da uđu u svoju traku, tako što ne ometaju njihov drugo, oni naravno smeju da uđu u tu traku. Da. Evo da sad napravimo jednu situaciju koja liči na to. Imamo ovde ovako jednu kolonu i oni se svi kreću unutrašnjim trakom. Dakle, ova dva vozila apsolutno smeju da se uključe u kružni tok bez ikakvih problema ako ovde nema nikog i nikoga ne ometaju. Upravo to. Ovi vozači su dužni da propuste ove vozače, ali propuštanje je radnja koju preduzimate da drugi učesnik u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza ne bi menjao svoj dotadašnji način kretanja. Upravo ako ova vozila ne utiču na bilo koji način na ova vozila ovde, a ne utiču, i ovo se može smatrati, to jest ovo je de facto propuštanje. U slučaju da nisu to bezbedno radili, da je ovo vozilo se uključilo, a ovde je došlo do kontakta, onda je ovde kriv. Onda se radi o nepropuštanju vozila, dakle, bit će kriv vozač plavog vozila. Kroz bogatu kolekciju naših testova i ispitivanja pokušali smo da vam pomognemo i da lakše održavate svoje automobile. Pa smo tako emitovali jednu emisiju koju smo pokazali šta je to masiranje karoserije, kako lako i jednostavno mogu da se poprave na sitna oštećenja karoserije koje deluju na izgled nepopravljivo. Također, kroz savete majstora otkrili smo vam cake koje treba da znate kako da izbegnete skupe kvarove tokom zime zbog snega, leda ili vode. Međutim, kada govorimo o održavanju automobila, možda ključno pitanje je pitanje goriva i njime smo se bavili čak 2 puta u 2018. U prvom testu uporedili smo strano i domaće gorivo i to zajedno sa našim gledaocima koji su učestvovali u celom ispitivanju da bismo naravno garantovali objektivnost. A u drugom testu ispitali smo takozvanu filtrabilnost, odnosno uzeli smo uzorke dizel goriva sa svih pumpi velikih dobavljača i u laboratoriji ispitali kada se koji uzorak smrzava i rezultati su bili od -19 do -38 stepeni Celzijusa. Međutim, ono što je prava ekskluziva u ovoj kolekciji testova jeste prilika da prvi put pred kamere dovedemo čoveka koji se bavi nameštanjem kilometraže, kako bi nam pomogao, odnosno kako bi pomogao vama, da izbegnete prevaru sa kilometražom. Evo šta nam je on rekao. Kako vi sad menjate kilometražu? Šta vi tačno tu radite?
Preko OBD priključka pristupam centralnom računaru i menjam podatke o kilometraži na svim mestima na kojima su upisani. Znači na motornom računaru, na komandnoj tabli, ABS-u i tako dalje. Aha, a možemo da vidimo kako to izgleda? Možda napišete sad, na primjer, da izgleda kao da je prešao 10 km, kao da je potpuno nov. Naravno, može, evo, 10, evo ga. Jel možete 75.000 da napišete? Može bilo koji broj, evo, 75.000, evo, to je to. Jel mora da bude tako okrugao broj ili može neki, ne znam, da se završava na neki... Nebitno, može bilo koji broj vam padne na pamet, može da se upiše, to je jednostavna operacija, upiše se u kompjuteru i stisne se enter i on promeni. A dobro, vi ste sad promenili samo na komandnoj table, malo pre ste pomenuli ova druga mesta. Da biste promenili na tim drugim mestima, jel morate svakom tom modulu, kako se zove, posebno da pristupite ili to može automatski se obavi kad promenite u tom računaru da se svuda promeni? Tako je, moram u svakom modulu, moram da pristupim svakom modulu posebno i da ih promenim u tom modulu. Jer svaki taj modul zasebno komunicira sa motornim računarom i u svakom postoji mesto u kojem se mogu pisati određeni podaci. Na što se više mesta ti podaci nalaze, to je potrebno više vremena da se oni promene, ali za onoga ko zna šta radi, to nije teško. Recimo, najlakše je kod Volkswagenovih i Fiatovih automobila, a najteže kod BMW i Mercedesa, jer se podaci čuvaju na mnogo više mesta, pa treba mnogo vremena da se to sve izmeni. Ok, a koja su ta još mesta? Gde se to još čuvaju podaci? Rekli smo u ABS-u, rekli smo u tom motornom računaru, na komandnoj tabli, gde još? Pa, za početak najteže promeniti u motornom računaru, a ovo ostalo posle ide lako. Recimo, kod nekih modela podaci o kilometraži se čuvaju u ključu, ali ih on vuče sa motornog računara prilikom svakog paljenja, tako da time ne moramo posebno da se bavimo. Kad promenimo u motornom računaru, automatski će se promeniti u ključu čim se startuje motor. Recimo, kod nekih modela kilometraža se čuvaju u BSI računaru, koji se, na primjer, kod Volkswagena zove komforni računar, a kod nekih novih čak i u Bravi. Ali kažem, sve se to lako promeni jedno po jedno. Mi smo čuli da se kod francuskih automobila malo teže menja kilometraža, je li to istina? Jeste. Oni su malo komplikovaniji jer imaju neke specifične protokole za čuvanje tih podataka, ali čujem da se sada pojavio neki novi uređaj sa softverom pomoću kojeg se to s lakoćom radi. Ukratko, ne postoji više automobil na kojem kilometraža ne može da se vrati. Očigledno da je potrebna i dobra oprema i veština da bi se to uradilo. Ali sad interesuje me, da li neko ko je ovako vešt i ko ima ovakvu opremu kao što ste vi, može da otkrije, na primjer, da je na ovom autu vraćena kilometraža? Jel vi to možete? Nažalost, ako je prethodnik, onaj koji je vraćao kilometražu, uradio sve kako treba i svuda promenio, bojim se da nema šanse da se to otkrije. Znači, od ovoga izgleda da nema spasa. Verovatno najspektakularnija stvar koju smo snimili tokom protekle godine, priča koja je izazvala najviše emocije, najviše komentara, jeste prilika da se ja lično nađem u središtu saobraćajne nezgode. Naime, otišli smo u trening centar vatrogasaca spasilaca u Rumi i ja sam tamo, umesto njihovog instruktora, uspeo da se uguram nekako u potpuno smrskani automobil i da doživim i zajedno sa vama podelim osjećaj i emociju kako to izgleda kada vas vatrogasci vade iz jedne takve situacije u kojoj se osjećate potpuno bespomoćno. To je bilo toliko realno da su mnogi mislili da se meni to zaista dogodilo. Ali podsjećamo još jednom, ovo je bila samo vežba i upozorenje svima koji voze da ako nisu dovoljno oprezni, ovakve stvari svakome od nas mogu da se dogode, čak i ako nismo krivi za to što se događa. Pa evo pogledajte kako je izgledalo to spasavanje. Evo, čuju se sirene. Ono što je važno da znate jeste da ekipa koja dolazi da me spašava zapravo ne zna u kakvoj sam ja situaciji. Oni prvi put sada vide cijelu ovu situaciju, odnosno cijel scenariju, tako da će biti interesantno da vidimo kako se snalaze. Ne gledaj okolo. Dobro je, nema curenja ovde. Jedan povređeni. Kako ste? Imam bolove velike, noge su mi dole ubodene u pedale, zaglavljaju. Kažite mi ovo ovde, jel boli? Boli. Boli vrat? Boli. Ruke, jel možete da pomerate? Ajmo prste, samo prste, ne ruke podizati. Prsti rade. Dobro. Trnu mi malo noge i dole vam boli. Dobro, kažite mi da li bolujete još od nečega? Ne. Imamo jednog povređenog. Da li ste alergični na neke lekove? Nisam do sada bio, sve sam redovno primio. Kad ste poslednji put jeli? Davno, sinoć. Dobro, kažite mi šta se desilo. Vozio sam i kamion se pojavio nijotkuda praktično, nisam ga ni vidio. Dobro, kuda ste krenuli? U kući.
Dobro, odakle ste? Iz Beograda. Koji je datum rođenja? 25. decembar. Kažite mi koji je danas dan? Ne znam. Žuti? Jun neki, ne sjećam se. Dobro, koja je godina? 2018. Koja je godišnje doba? Leto. Ste sad dobro? Jesam. Samo trnjenje znači golova? To boli. Da, to boli. Maksimalan prostor. Za sada ne treba. Samo gledajte kako ćete mi obezbediti prostor da uđemo unutra. Ima moguće povreda kičme, moramo da pazimo dobro. Kažite mi samo kad bude bezbedno i kad budete mogli da mi oslobodite prostor. Budete li bilo što osjetili, bilo kakvu promjenu, obavezno da mi prijavite. Hoće to dugo traje? Neće dugo, gledat ćemo što pre, ali da ne idemo jako brzo, da ne bi dodatne povrede. Jasno. Kao što vidite, za sad sam miran, u dobrim se rukama, spolje se događa svašta, čujem da se događa, ali ne mogu da vidim. Ajde, probaj venski put u onu drugu ruku da mu obezbediš. Ovo zvuči strašno i pre nego što su uradili, dakle, sad ćemo da vidimo kako će to da izgleda. Sad, zbog toga što ste imali povredu, pokušat ćemo da vam stavimo venu, da vam priključimo infuziju, da ide polako, da bi bili sigurni da vam neće padati pritisak umeđu vremenu. Rekli ste da niste ni na šta alergični. Nisam. Znači možete da primite bilo šta. Mogu. Dobro. S jedne strane čekam ubadanje u venu, s druge strane čekam otvaranje vozila, odnosno doktor bi trebalo da uđe, da bude zajedno sa mnom. Stabilan je, ne verujem da će biti promene, ali moramo da kičmu da probamo, da pazimo. Da li vam je udobno, da li vas jako stiskamo? Ne, dobro je, samo me noge bole i trnu bole prsti. Ne mogu da ih pomerim dobro. Ovo će malo da puca se tako okolo, mora da se prostorom obezbedi, tako da se ne brinete ništa. Ako slučajno bude manjih potresa i budete osjetili neki bol, da prijavite obavezno. Dobro. Ovo iznutra zvuči jezivo, dakle ovo grebanje, krckanje, kao da će auto da mi padne na glavu, dakle, stravično. Dakle, doktor sad ulazi u automobil, da bi im bio bliže, da bi čuvali kičmu. Dakle, kao što vidite, doktor mora da uđe u automobil. Ne pipaj leđa. Dobro, ušao. Držiš glavu. Sve u redu. Puštam. Puštaj. Stavite kragnu. Doktore, trebam tamo ili ne? Za sada može, u redu je. Dobro. Šant stavljen. Dobro. Jel steže vam udobno? Dobro je. Dobro je, nema. Malo vam ovdje dosadno, ali ja moram da postavim uvijek. Dobro, malo je nezgodno. Pogledajte. Koliko se skidio cijela vrata. Sad sam zaštićen, bar delimično. Od ovih krokotina, da. Doktore, povređen, ima li promene? Sve u redu, žuti. Čujem da radi, ali ne mogu ništa da vidim, dakle sve kuca i sve trčka. Kao da će sve da padne na mene, dakle bukvalno tako zvuči. Ja pretpostavljam da oni sada seku automobil, to ne vidim, ali vidim šlemove koji se ređuju ovde i čujem krckanje. Sečem! Ovo je bilo strašno, dakle... Malo dignite vrata uviz. Još uviz. Prva podloga je tu. Da zupirem!
Evo ih. Vrata su skinuta, dakle sad je auto otvoren s ove strane. Nećemo vas još uvijek vaditi, zato što nam neki dan smetuje da vas slučajno ne bi povredili. Doktore, pomeri, povredi ruku. Ivane! Vrati je dole. Ajmo, može. Tvrda zaštita! Razupirem! U ovom trenutku je najstrašnije što sve čujete, znate da stvari se događaju oko vas, ali zapravo ste potpuno bespomoćni. Čovjek je povređen, naravno takve volove, ne može se pomeri, zna da brinu o njemu, zna da su svi tu zbog njega. Vidi samo lice ljudi okolo koji su skoncentrisani da ga izvade što pre. Dakle, sa ove strane vidite odlučnost svih ovih ljudi. Divljić je zapravo sa kojim lakoćom oni funkcioniše kao ekipa. S jedne strane, makoliko bilo teško biti u situaciji, zapravo je vrlo umirujuće. Što vidite kod sebe ljude koji očigledno veoma dobro znaju šta rade. Djeluje smireno, dakle nema žurbe, nema panike. Sve djeluje tako kao jedna dobro uigrana kompozicija. Dva, tri reza i vrijeme vidim da su svi oko mene. Ajmo, s druge strane. Sečem! Sada već vidim i ljude i nebo i delo da je skroz otvoren auto. Dakle, sloboda je još malo pa sam napolje. Kao što vidite, stavili su zaštitu i sad donose dasku da provedemo iznesu. Pošto su povrede takve, simulirane povrede da ne mogu da pomerim noge, onda sam sumnjao sam povredu kiča. Tako da, sad sam skoro slobodan, još malo. Malo dasku. Ajde, jedan nek pazi noge dole. Ajde, može! Još! Ja sam slobodan, gospodine Roko. Još! Ne osjećamo noge utrnute, ajde da probamo da ga izvučemo pa ćemo onda vidjeti kako. Dovoljno, pa možete da se pomeri. Slobodili smo noge. Ajmo, dajte ovdje. Daj dasku. Momci, ajmo, jedan za rame, jedan za kup. Ivane, čekaj, preuzmi glavu. Može. Ja hvatam ovdje rame. Idemo, 1, 2, 3, polako. Jel može? Ajmo, 1, 2, 3, hop. Ajmo još. 1, 2, 3, hop. Ajmo još malo više da možemo lepo da ga izvučemo. 1, 2, 3, hop. Polako dasku izvlačite. Ivane, drži ti glavu. Nogu samo polako. Ajmo sad noge namestite. Držiš desno. Stani jedan ovdje da uhvati gdje ja držim. Evo uhvatio. Držim ja gore, puštaj. Gore. Da. Samo ovdje ćemo zašto desno. Ićemo li pravo? Loš. Čekaj, pusti meni glavu. Ajmo ovdje ja. Doktora. Ajmo. 1, 2, 3, dole. Ajmo, 1, 2, 3, do dole. Dobro je. Bravo, momci. Preživio sam. Aj sad. Preživio sam. Važan deo emisije Sat je i turizam, a naše patrole su nadaleko poznate. Međutim, najduže putovanje na koje smo krenuli u 2018. godini bilo je putovanje od Beograda do Moskve preko Kaliningrada. Tamo i nazad dugačko nešto malo manje od 6000 km. Tako daleko putovali smo da bismo pokazali kako se stiže do stadiona i kako izgledaju stadioni na kojem je naša fudbalska reprezentacija trebalo da igra na svetskom prvenstvu. Mi smo praktično bili prva srpska televizijska ekipa koja je ušla na stadione i pokazala šta čeka fudbalere i naravno šta čeka publiku
i Srbije. Nažalost, u današnjoj emisiji nemamo dovoljno vremena da vam pokažemo i šta je to na što smo ponosni kada su u pitanju automobili. Dakle, testirali smo desetine automobila tokom protekle godine, a njih 30 detaljno analizirali. I to će morati naravno da sačeka neku drugu emisiju i neku drugu retrospektivu. Zato, za sam kraj, pogledajte neke od najinteresantnijih modela koje smo vozili tokom protekle godine i vidimo se za 7